My name's R.M. Maris. Here today in Arlington Cemetery, and out of respect for those that have given their lives for our country and many others as well. We're currently at the Kennedy grave. This is one of our favorite presidents, President Kennedy. This is a place that I haven't visited in 52 years. I was in high school when President John F. Kennedy was assassinated, and I was here within 6 months after his burial. And so today represents a very emotional day for me because he was my president. And I am here to honor him and his family and all of the other soldiers and family that are buried in this cemetery and the cemeteries around the world that have given their life for our country. یاسایا یا نهلان جگارکشان کل 2007 هاتیه درکرین پارلمان کردستان و یاسایا که یا هاتیه امضا کردن اشلای سروکی هرمه و کو قدغه کردن جگارکشان الهمی دام و دزگه میری و جهن گشتی بیت کردن هر روزانه جی الوداویه جی فرمان کش وزارت الصحه درکتیه جبهند کو اف کافین گلک بجین ارگیلا تت فروتن واردا اف کو بین قدغیان آن بجین مولات و نه نیکرن تاكو نها بتر جساسات كافية دوك ودوروبر هي أفر رجع كاز مترسيدارة أفجي أمبينين بيتا بديل هند الجبر قيرانا دارائي أفرو سنترو نابندن لاوان هات نجرتن أف كافية يبين بيجهور كنوان لدفره و ام افرجا مازنا وكرنا كافيان ام خط صور دانينو و راستي جهه مترسيه ناف جواكه مدى شو کاتێکی خۆشمان لێرە بەسەر برد دلیشمان زۆر خۆشەکە گروپێکی ها دەبینین لێرە وابزانم گروپەکە رووسیا هیوادارم ئیشی وا زیاتر بکرێ بە تایبەتی لە ڕەمەزان و لە بۆنەی ئەوها نمایشێکی زۆر جوان بوو دەستخۆشیان لێ دەکەم کەوا هاتوون ئەو نمایشە لە کوردستان بکەن هیوادارم بەردەوام بێتن یعنی شەژمان جارێک یان ساڵێ جارێک بەلای کەم یعنی بکرێتنە ئەو نمایشە و دەستخۆش لە حکومەتیش دەکەم کەوا هەوڵیاندایە ئەوانە بین لە بۆ کوردستان و هەولێری پایتەخت کە جوانتر و گەشاوەتر دەبێت.